Nonko no aba pa ho semanu aduonum enum adehimamba ha Adom TV de yedro kase to no pay me am de kase no wesom medin edu katachi eje sika pa afei ensem no enkyeremu eni Opanyina afimpenu na aduonu wanan wo pre ye mampanyi dibre ema NPP amanyoko Dr. Baumia ene wasanso so asisu edua wase ono de okusura ewo gidi mapapa se NPP amanyoko no wo munya bekom ho boma ye ba akodia afimpenu edunu wo twa bato bekoso mangana mu na amanyoko NPP ebedinkunim Dr. Muhammadu Baumia ene NPP amanyoko no chitafo ye wo goso ha fomante mo twetwe nkomobra na probode toso niensa odikopie mu ewo ho ena oditu dwase ampanyi na nadanko akufo ado amamu mu no wode hihye bebre egu akwa mu ebo manfo na nso abufu na wo manfo mu nti ama won mu ehu ne papa bi aban no eyeye asa na kane mampanyi kufo efiri aban mu esiye Ema NDC amanyoko no ebefa tumi enso Ghana fo ebehunu kufo so mfaso ebra ne ma hyase se eje ensemu no senti wogidi yesa sana Ghana fo nso bekai ampanyi na nado dankwa akufu ado wode sansemi etudwa de ntia medwin se nyame adom yebeba in 2028 no uhwe Ghana abakosema sana etie o Ghana ye history uhwe ubeba aban mu after 8 years na ye person free ho Mokai President Kufuor after 8 years ejuma fair oyema Ghana free maternal care capitation grant health insurance ningina metromas ningina oye ejuma obe free abaimu la sebi nipa na umumpenase menyasa. But Ene, he's the most popular ex-president living in Ghana today. And yes, sir, I have hope, sir, with time, people will appreciate the work that we have done. Adesina woma miensa ya NDC mpanyofo bi rekoto Kumasi High Court edefa fimpinu na aduonu na abato isusanso bi ekoso ewo ye Asante Mantem no moni nyina na efa parliamentary seats na ho no na mene wo kase Kumasi High Court won maboagu Pimpinu ni aduonu nan abato no mu no NDC amanyoko wa Asante Mantem ha ede nkrata ekodan Kumasi High Court se wo hwe abato no mu nsunsuanso a efiri mposua miensa bi etese Obuasi East ahafano South West ahafano North a wo mugituma enyeye eno eka ho bi ema MPP lawyers nso efale case se kwan a NDC lawyers ede won nkrata abeto court nim no eya ade a etiamra enedei Kumasi High Court kwa setena ewo asem ne so a ajeje for emienu abako ewo Kumasi High Court 2 ene High Court 6 nyina kwa adwunkroma kire se NDC kwan of fast so nkata bai no ya ade a emfamra kwa so nti wabo nsem no atoegu eno na MPP MPC council eye Clement Opoku Jemfini nkase mu ene wo kire se ya baaye no eye ajeje for ni mienu bako wo High Court 6 bako High Court 2 omu nyina adra ko benkom se eye yensam a yede betu omanu se so wo mramu a NDC for no amfo ma asam no amma ekwan papa so anasa mre papa mu no o ma jatu abo o ma sam no agu etesi aya kasa die NDC for asam mo de ba court eye papa Obuasi East ana mankan so no ajaji for mienu o mienu nyira se asam no eye yamutu the cases yamutu ya bo asam no agu o mu ni asam bia eye bosemika eni nyira so bia enti MPC nyansa Obuasi East mankan so ana papa MP omusra parliament eyo mjuma ema owoma fo ya banyanya nim se owe yenema na gu nkata so ene nkomo ana ekoso ene yansam ni evidence anye kwa no nim se denara yebehini etia anye enwanwa ti eyini a yedabeda nyame ase ni ada ye legal team so ase yesinya sabra ene ya ofa ofiri na sanse mi so no pe kase no me fansi medin edio katachi eje sikapa makram